Siyakubingelela sokwemukela kwi-channel yakhe engumnqa phambili iNew Flick la sikhona khona sivakashela kudokotela sibheka ukusenza kwamakhambi sithi nje Wonders of Herbs sifuna ukubheka ukusebenza kwamakhambi yini angakwenzela yona njengamanje ngenze kuyayibuza ukuthi umuthi uyasebenza yini umuthi ngawusebenzisa yini umuthi kimi uyasebenza kunomuntu athi umuntu mina ngikholelwa ukuthi uyasebenza umuthi ngikholelwa ukuthi uyasebenza so sibheka into ekanjalo ukuthi awusebenzi yini vele nje ukuthi awukholelwa ukuthi awusebenzi usebenze ku dokotela kunjani ngiyaphila kumsazi asibheke la uyasebenza umuthi unomuntu othi angikholelwa ukuthi umuthi uyasebenza uyasebenza baningi kakhulu abantu abathi abakholelwa ukuthi umuthi uyasebenza umuthi usebenza ngoba ukholelwa kuwi noma umuthi usebenza ngoba umuthi uyasebenza asithi nje umuthi kufana noNkulunkulu mokholelwa uNkulunkulu uthandaza uNkulunkulu yakuphendula nomuthi mokholelwa ukuthi lento oyenzayo nomuthi uzokwenzela yebo okay asibheke la indaba yelumbo dokotela ngifuna kahle hle sibheke ilumbo yini ilumbo ngoba mina ngikhule kuthiwa ulunjini kuze kuthi umuntu ushonile ngashonile kuthiwa yilumbo nomuntu ongena ku-car accident kuthiwa yilumbo nomuntu wavela kuhlatshwa inkomo afe yilumbo umuntu uthi qhamuka izinyosi zamtinyela wafa yilumbo yini ilumbo umsakazi yabona ulumbo masikhuluma ngelumbo sikhuluma ngelwane ilwane kodwa ke ziyahamba ihlanganisa ilwane zithi mase ihlanganisiwe seziziningi bese sesiyashintsha sekuthiwa yini ke lapho kuthiwa ulumbo ngoba sekuthiwa akusasizo ilwane cala ekhanda kuthiwe kube ilwane sithi mhlambe angibekise kanje nanje ngibekisela umuntu ongazi ngithi mhlambe ihlahla zizodwa ngingasho ukuthi mina hayi lezo mhlambe ilwane yebo bese kuhlangana namathambo phakathi yebo sekuhlangana nezikhumba na yonke into sokubuya sekukhupha legama ke kuthiwa yilumbo semabutho mhlambe ke yabo sokuhlangana amathamba ahlukene kakhulu phakathi so ilumbo lisetshenziswa abathakathi noma abalaphi bendabuko nje bebo ukuba lisebenzisa ilumbo ngathi mina ilumbo alikhethi lisebenziswa wonke umuntu ngoba ilumbo liyakhona ukuthi asisithi nje umunye uthi wena ufuthi kumalaphi indaba ongihanjwe lokumfazi athi ayizafuna ngikunike elinye ulumbo lapho umphephethe lomfazi webo indlela alisebenzisa ngakho kodwa ilumbo liyinkinga mabakuloye ngalo kahle kakhulu ngoba kuyenzeka nje sithi umunye uthathe isithombe sakho athathe isithombe sakho asisebenze asifake ini asithatha asifake ebhodleleni bese usuthela ini lelo lumbo phakathi o lezo zilwane phakathi uyabo soyavala ebhodleleni mase kuvala shotho uvala impilo yakho yonke lo muntu siyobathu ugidagida ndawo nyangithi ibhodlela aliphidlike webo sekuyenza kube mhlambe kube khona lo melaphi wendabuko or lo mthandazi mhlambe akuthatha mhlambe lelo bhodlela ngoba le bhodlela mhlambe lafihlwa kulowo mthakathi yabo athatha mhlambe ibhodlela alithandazele mhlambe ke ngendlela abamtshela ngakhona bese yalibulala futhi wena sokuphumula one kwakho uyabo shole bhodlela selimelelo ya bathatha lelumbo balumbe le bhodlela leli ke manje ukuthi lithwebule leli ngoba lela bakwazi ukufinyelela kulo bathwebule lesimo samandla kule bhodlela ngale bhodlela leli bese belibulala ke manje yebo lento ifana nokuthi nje athi umunye umuntu athi umuthi awusebenzi uyabo kuyashona ukuthi umuthi awusebenzi ngokuthi kwehlula ama-measurement angithi uyabona mangabe uphuza amaphilisi mhlawumbe oshukela ufika ukuthi kadokotela mina amaphilisi mhlawumbe ayi-20 phakathi athi waphuze onke wacede yabo akusho ukuthi nawo mosofuthile mangithi mina kuwe futha 7 days or 3 days uthi ungafutha wena kayi2 wena ubona sekuyavula bese uyayeka so dingani sekuphumelela akusika kanjani kufuneka ini ucede yonke iprocess ozowayicala uyabo le makuthiwe qeda le bhodlela liqede ibhodlela yebo hayi ngoba usuright bese siyaliyeka liqede lento ifana nokuthini ifana nokuthi umuntu njoba abantu babona abantu bafa kangaka webo kufa kwabantu umuza athi umuntu ngile nyangeni ethizeni yafike yangisiza kodwa angisizanga yadla imali yami kuphela kodwa ngeke ubathole ukuthi bathi ngile kudokotela abantu bayana futhi wadla imali yami akwenzeki lokho thina inyanga sidelelekile kangangokuthi umuntu mangabe mhlambe umsizile wangasizakali uzolo abantu mosahamba anza akukhuluma kabi uyaphetha udla imali zabantu kanjani kodwa kudokotela thizeni uyamshintsha yomunye dokotela uyamshintsha yomunye umuzwa athi lento dokotela ngiyibona islowly yona iyeza kodwa ayingakhona ngcono ngishintshe webo
kodwa nje ngithi uzayifuka ungafuni imali ayifuka Ugelele. Abathe bathi imali zethu la abawazi umuthi. vele ufanele ukukhuluma ngendlela akhuluma khona makuse South Africa une right ukubeka umbono naye uyayibona Okay. kodwa nje lokubalekile ukuthi ulumbo mabakuloye ngalo akusilula ukuthi ulapheke Kahle nje ngoba ilumbo. ifana nokuthi ngisolo kancane nje umsakazi kufanele ukuthi umuntu athathe isithombe sakho asithathe isithombe sakho asibeke phansi mhlambe lokhu emadini ngaphansi kwemathe kuthola khona inyawo leso ayibuso bakho bese ecala buso bakho kuyagcivizeka in akakhulumanga lutho nomuntu nje athathe isithombe sakho asibeka phansi wasubela khona inyawo yacala buso bakho uyokhandeka ukhandeka isichitho and then lesichitho baka masa edumuthi ngaphezulu sokusekuthiwa yiseyilumbo lelo wena uvala kwasani yakho Ya ukuthi ilumbo into ethunyelwayo iyosebenza inhloso ethile embi kuwe eseliningi. vele isikhathi siningi nemuntu ugwazwa inkomo kuyenza kuthiwa yilumbo lelo ugwazwa inkomo Banje basebenzele isimo senkomo ukuthi ivele imsukele nje inkomo kungonakelela ukuthi abathi uyabaleka inkomo ime naye la. angithi nje sithi mhlawumbe uyadeladelela bamkhuza kwathi hey wena adeladelele bese kuloko hayi ngizamkhombisa mhlawumbe sebambize abamakholwana uthi ohlaba inkomo yakho uyazi wevethu ayihlaba athi ayihlaba igeje imukhe ifuna ukufana Ivele imshaya afa same same time lapho yabo ilumbo sesiyabo sesithi naye le nkomo lomuntu noma ngithiwa inkomo bayafuna makayigeja ibaleke kodwa ukuthi ikhombise ukuthi ilwa naye phela inkomo ayibi nomuntu Yeah. Futhi elinye futhi ilumbo singasho ukuthi njengokuthi uthola ukuthi inhlele nje nisigengana kungonakelela utho nje. Asuke umuntu athi uyadelela wena. ilumbo Uyadelela unathi dlungu ngomenze dlungu ufe khona lapho. simple Bathi abantu bebelapha kenzanga lutho nje umsukele nje usukwazi kulunjini. ilumbo lelo kwathi masukubeze bakucabanisa nabantu kuyenza ukuthi umuntu bavele bakubuke nje bathi una siyamphambanisela izinto zakho nasemsebenzini kanjalo uthi uyasebenza emsebenzini lapha belungu bakuthethisa bakuhle bokwenyusa sikhundla usithola wena in kufika kucashwa abantu emva kwakho ngemuva ilumbo lelo yabo shothi wena nje into yakufuna impilo yakho ime ingachubekeli phambili Noma bathi ndoda inkampani iyadiliza kodwa nje uqale ngawe ugcine ngawe futhi kungasabi bikho yodilizwe emva kwakho uyabothi inkinga leyo unjwe wena ukuthi nje abelungu bangafuni ukukubuka nje inhlobo kukanjalo kakhulu phela kuyenzeka ukuthi belungu bangafuni ukubuka uthi mawuthi nje wena uyasebenza bakhetha bakwehlisa bakwenyusa le ithi inkampani mayidiliza kudilizwe wena kucala kuthiwa nje hayi lapha abantu abazawudilizwa esikhundleni balo wena kucala ubathi hawu kanjani manje mina fika abanye bathi bafundisa umsebenzi bakhuphuka wena usola khuphuka umile shothi lelumbo likhona kuwo bakushaya ngalo sibona njani ukuthi sinelumbo siliya okay elinye kulibona vele ngoba bakulumba ukuthi lisebenze same time ufe futhi kodwa ke kusho ukuthi umuntu lo elimphambanisela izinto zakhe lo singakwazi ukusukuma usengakwazi ukusukuma nje emsazi nje basikhuluma nje mayelana nomsebenzi ukuthi bani bayakhuphuka emsebenzini wena usuna 3 to 5 years or nazo zonke itifezo ukuthi ngabe uyaphasa uba yinduna or uba umphathi kodwa akwenzeki lokho futhi ukwenza kufuneka usukumele lokho uyabona futhi kushothi lapho isikhathi seconds ungasukuma kodwa ezizomkhaleza ukhalela lo muntu ozofika bamshanga lumbu avela agijima efake istimeleni ngoba akekho umuntu ongamela istimela shaya ukuthi sisuka singakafiki kuye solo siyamcosha bo kodwa abekezela asuka ngene emgwacweni ashayiswe imoto uyabo uthi sokulumbu kodwa wena usasebenza wena ungakhona ukuyisukumela ukhona kulungisa yonke into ufuna ilungu futhi lo osagejwa ozothi imoto semgeje kaningi ilinga umshayisa ayibona sukuma akasukume ngasukume isikhathi sekonke lethi manje ithongo lakho noma uNkulunkulu wakho uyakuphebezela ingasebenzi uNkulunkulu akafuni ukuthi kahle kahle sihlupheke wathi makade umuntu bangafundi sihlupheke kodwa izinto zasezweni ezihlupheka ngohlushwa abantu sihlupheka nje ingane zakwethu njengoba yini ingane zakwethu sesiphethe dokotela asitshela abantu ingane zakwethu abantu bayazama empilweni ukushintsha impilo zabo musa kuwena ukuba isiqalekiso kube nabantu impilo yabezoma ngenxa yakho ngoba sikusho ukuthi lesiqalekiso silandayo noma wena ungaphumelela kodwa ingane zakho ziyohlupheka ngenxa yokuthi wena wahluphekisa abanye abantu ngoba isho kahle lento ithi isiqalekiso sabazali swele ebantwaneni so wena kungenzeka uloya abantu ubavalele inhlanhla ukuthi bangaphumeleli kodwa izokubamba nawe ebantwaneni bakho ingakho bathi noma ufaka isichitho komunye umuntu umshanga isichitho nawe kuyasalela insali encane kuba khona okuncane okusalayo ngoba ukwazi ukuphatha
izibi ngesandla bese ucathi lo oyiphonsa kuye mawuyiphonsa but nawe isandla sakho singcolile kukanjalo vele msakazi ungasiphatha wena lento le ingcolile udaka uliphonse lo yamuntu limtheke kodwa nawe isandla sakho singcolile ngoba ubamba udaka yeah ufanele ukuthi njengoba nje ukhuluma indaba yesichitho uma usebenza isichitho kubalekile ukuthi bona bophonsa umunye ngesichitho ubuyogeze ngasini uyabokhomba kuthini sisalele vele kwemzini ngeke zike ukuthi ungathumela bese kuyathula nje kanje uthi wathi futhi uthi yamshala umuntu othi idlozi lakhe listrong uNkulunkulu wakhe listrong sibuya kwathi sibuya asivikeki induku zakho kuyimpinda akuye akuvikeki lutho lapho so la phansi njalo. Siyabonga dokotela bakubamba abantu inombolo. Hayi ngisesekhona khona eMpumalanga lokuthiwa khona kusemkhondo khona. Inamba ngitholakala kuwo ke ithi 082 besithi 50 besithi 17 phinde ithi 50 besithi 6. Ezinye ke zobe izosolo ibhizi zivelela ngaphansi nje. Siyabonga ingane zakwethu. uNkulunkulu enilonda nisikelela nibusise.